Znam ljudi, s mama Veljko i danas ćemo igrati Clash of Clans. Pravit ćemo neko novo kraljestvo. Ulazimo ovdje. Stavimo ovdje negdje. I da vidimo kako će to kraljestvo da izgleda. Tako. Onda ćemo ovdje. Pa ćemo... Ne, zbunio sam se. Ovdje. Neću sad ništa da pričam, nego ću samo da radim. Što me srbi uvo. Tako. Samo ću da smislim jedno kraljestvo. Evo već dobro. Jode malo ogredom jode. Tu i ovako. Dobro, osnovno ću do vrije. Znači sad tišina. Ovo mi se gradi kao što vidite. Mnogo bitno. Šta sam uradio? Izvinite što je ovakva tišina, ali... Sviđa mi se već kraljevstvo, ali nisam ga vidio nijednog youtubera, nego sam smišljam. Lepo je. Taman imam ograde, čekaj, imam još neko. Dobro, za ovo mi valjda neće trebati. Što mi tako? Čekaj, to vam sviđa. Imat ću. Super. Znači, tako, ono izgleda kraljestvo. Malo ću i da koristim to, čekaj da zamenim ja. Ajde. Čekaj kako je ovo bilo, tako. Ja mislim da je tako. Dobro, to je to. Sada ovo ćemo ostaviti tu. Sve me surubije, ne znam što. A ovo ćemo već smislimo nešto. I da, ovo prvo ćemo da stavimo ovdje. Ne znam kako može. Sviđa mi se. Ovo, čekaj. Ovo ćemo ovdje. Ne. Ekstra kraljevstvo ljudi. Aj bre ovdje. Super. Ne. Sad ćemo... Koji je ovaj level? 6.
Stavit ćemo ova dva. Ne, zbog... Dobro, okej, sviđa mi se već kraljevstvo. 4 dana se ovo postavlja. Super. Da, dobro je. Boli vrat. Ne, sve dobro je. Nemoj mi to sada. Znači, kao što sam rekao, nigdje nisam vidio jednog youtubera. Gdje ću... Ja, zaboravio sam na ovu bombu. Gdje ću nju da stavim, bože. Pitanje. Da, pazite sad ovo. Ovo je ko 4 ove bombe, jel tako? To je taj rad. Kako smiješno gleda. Tu ćemo ovo. I jedno ćemo tu. Pošto imamo ovo... Jaj. Čaj. Imam ideju. Tu je jedna zastava. Što se sad desilo? I ovdje jedna. Pa će koliko je dugačko kraljevstvo. Ovo dva ćemo da snimamo ovdje. Mate. Vidite što psujem. Ili ja samo pričam ovako kako čujem. Da vidimo. Da može... Da, svi. Tako. I ovdje ćemo da stavimo 5. Nešto nisam dobro. Oh shit. A ne, dobro sam stavi se ja. Okej. Znači ljudi, tako nam izgleda sad novo kralje... Ovo ću ja negdje drugdje da premestim bolje. Ne treba... Šta mi pakuje? To jest ne pakuje me nego ja, ne? Nešto ljudi, to bi bilo tu za ovu kraljevstvo, da sačuvamo. I da vidimo kako izgleda. Sa vojnicima. Oh shit, kako je dobro. Da sve mi je glupo s ovim bombama što sam stavio. Dobro, čekaj samo nešto. Gdje mi je? To da odradimo. Idemo jednom da napadnemo. Ok, tu ću završiti epizodu. I krećemo. Vratit ćemo se za nekoliko sekundi. I evo ga ljudi, našli smo ga. A znate što sam ovog htio da napadnem? Zato što ima išicu. I pazite sad ovo. Fuck. Kralbe? Čovječe! Fuck! Kako sudi? Uzet ćemo nešto i malo para tu. Tu malo da ih... Tako. I ovdje ćemo. Dobre.
Znači, tako zove kad napadate, mislim vi znate kako već. Da? Uništio sam gralja. Ne, jesam pro, znao je to, jesam prosto retardirana osoba. Ja ću ovdje tu, pošto vidim da je pun. Pa malo da uzmemo njega. Znači vidite koliko smo uzeli. I ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, nadam se se svidio ovaj klip. Ostavite like, share i subscribe. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao!